Swastiastu ngatur titian ring pami arso sarang sami ini suksema aturan titiang ring wakil antuk kalah sani ketiboring pendewekan titiang sedurung titiang jagi ngelantur ngaturang jagro winungu ring sijeronin pidato pasukan iring sarang-sarang lunas ngaturang redo bakti ring sangyang dibaso hidup petari-petari lan sesunan sana malingo melingih kiri-kiri ngajang kemugiri wastu pemargin parikramo ring sederonen bulan bahasa Bali sane kaping 7 nemonen rakina diding wagi uplandep pinanggal 16 sasi Februari tuang tali selain mungkin sido memargi antar labdo karyo sido sidandong menarapang antuk ngaturang pujo pengastuti pengastung karo kangen jali Om Swastiastu nggih pengajang nganggo panureksu wimokara ing sejeroning paiketang parikrama bulan bahasa Bali sami kaping 7 puniki wan biasa gumanti sini hangkitang anggo ring majelis salib ring kecamatan Bali sami kusumayang kitang dane jero bendeso wadat lan peduluan sami rauh pedulu dinas talar sane bang wangian kitang asapun ikut talar paru pemindah primo karo rainane mangkin lan penodyo sarang sami sani gumanti tresno asike jejeng dijang raso ngayu bagyo lan suk semaning manah ring rakinane mangkin nabi mengkawanan kabeh sapunika wit sangkanen pesuecan lido betara sarang sami suweju dijang iring ratu ikutane maku sarang sami mau pupul mau padu danu mau sadu ajang rakinane mangkin ring sijeronin jaga memiladen wimo karo ring sijeron doi ketang bulan bahasa Bali wasun mangkin namun wing bandang dawi murde pidato sami uningayang titiang nganupin kadi murde jitu sani sampun kecumawis mengah ring sijeronin murde jitu bulan bahasa sani kapal inggih punika jagat getih jagro hidup samasta maknane punika boy wonten tios wantah pinaka nabi wastana pemuliaan bahasa aksara lan sastra Bali punika sebagai sumber kesadaran menuju harmoni semesta raya. Aniku untuk parikrama mangkin yang kemana untuk tijang nganutin ab jakat sekadi mangkin kalau resani keduluan untuk pengelima ilmu pengetahuan teknologi sana tanpa wates canggih ketah ke bos sekali mangkin penabi untuk manu presiden seiring sejalan jagro ngajakan ini kuentenan ada dresto lang budaya duwini sani aduh sani ketambi rago sangke makin ini kira penggodaan mampu sarang sami sani wanita
menawi ratu sareng sami sampun sapuminung inek kawentanan jagat baline bekas sampun kejana loko sampun keloptah rauh Nusantara rauh burung negara puniki kebaosan jagat Bali punika pulau surga pulau seribu pura the island of paradise kenten ketah mangke niku mangke napi angin punika negepen ring sajeroning puniki kelima jagate napi malih ketah kebaos sirago ring Bali puniki kebaos genah wisata sane paling utama sane sampun kajana logo puniki genah wisata yen makin kan wenten angin pinakon namakin napi kesugihan irago ring Bali napi ane wenten rago ring boyo wenten dios punika wantah budaya adat agama niku angin rago nepasin itu taler ring kauripane angin menopang perekonomian irago di Bali punika wantah pariwisata budaya. Nah yang mungkin ringten miraku sarang sami mungkin jengahang kayune pajang nyaku ngordiang lestarian adat puniki lang restu puniki penapi penatos Bali nih yang ten miraku sarang sami mungkin pajang sarang biru sakdenen wong sinungal dan persido yang pendidikan pajang mungkin melaksanakan puniki nabi malih ring sang nayaku prajo gadi sang meragu guru wisiso sampun kirang langkung wenten 5 warsa ring sejeroning pemargi mapari dap-dap ring sejeroning ngamel jagat Bali puniki punika nyupawi sang sampun sane ngawastu bisi wangunan Bali sane kebaos namun sakit di logo Bali nah niki napi punika kedujon pemerintah duwene boyo enten tios wantah miaro ngupu piro nyuciang sedaging jaga diri kiri Bali luwirnyane aping siki wenten Atmo Kerti kaping kalih wenten Segaro Kerti Danu Kerti, Jano Kerti, Segaro Kerti. Nah nepek semangkin pemargin bulan baso puniki ngamil mudo jagat Kerti. Nah niki jagat pemangkin punapi antuk paroyowano duwene puniki. Doaning kewentanan ab jagat kadita terjang wau puniki mangdo sayang-sayang. Waket wayan sayang jengah. Manglo wenten mana kemah lek irago ngebaso Bali duaning wisatane punika sane rawuh Bali napi raho wantah budaya yen ngraosan nek wewangunan teknologi toh ring luar negeri punika sampun maju mungkin di Bali ento ane napi niku ngatos. Nah yang manut tadi muda rakinane mangke punika jagat tadi ring sejeroning ngupu piro jagat sanang becik dalem mangke irago sarang sami sekalo niskalo manggo presida irago pacang ngupu piro jagat niskalane nah yen raosang ini pemargin panceyatnyo budoyatnyo dewoyatnyo dan salang raosang yuk klub bisa irago ring Bali puniki kewantan ring sekalane niki sane pineh hinggil pisan nyangro kewentanan jagat ring sekala punapi antuk tuaning wenten ring hajaran dari hidup karano puniki minak kadenyane variangan pawongan makuwah pelemahan puniki tedigo ane angin penyeimbang manglo presido harmonis jagat duweni tapi punika variangan boyo aturan rada bakti subakti ring Indo sesuna menarapan nantuk ngewangun pelingin ngewangun kayangan tiga ngewangun puro
pawongan puniki wantah iraga sesamen manusa padha iki para janone mangdo persido paras-paros salulung sebayang take. Nah yang pelemahan puniki talas sane pilingil darah ini kawentana jagate antuk utang sampah utang luhur yang genahnya nih menjaga kebersihan. Talar mangdo persido memilah-milah sampah sane cien wastu organik anorganik pemekasannya sampah plastik niki sampun mangkin perang. Nah niki yang angin mangkin mangga persido sayan-sayan jaga duwene asri tur nemonen sanem wastu kasuketan. Nah kali asapun ikur atur tidak lain mangkin cutut-cututan ditang puniki miring sarang sami mangkin mangno jengah sayago jago ninehen bumi bali puniki antuk memargiang adat agama lan restu duwene. Asapun ikut talar paroyowanu pinaku generasi muda puniki miring talar jengaha kayune mangdo sampun muastu kantor kalangan ring sana muastu kemajuan teknologi medungsap bikin kebudayaan iraga ribana. Yantuk puniko miring sarang-sarang kadi atur didang wawu napi wastana dirusak dening wong sinunggal kan persidoan teku yen rago pacang ngemateni puniki sareng seni. Ini kadya sapunika muyong lungsur menawi do kirang langkung antuk ditangningan mapan rumaksu budi taring ketametan dan hano wong swastuan terus mencanten wenten kekirangane. Glungkung semarupuro kirang langkung munas pangupuro jutatan ditang untuk ngakrang para musanti. Om Santi 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 Om.